Public announcement systems tend to be really effective at encouraging the audience to do something so certain issues can be raised as awareness. Having a public announcement system can be essential and imperative in providing the inhabitants of a building, a particular area or facility with notifications, important announcements, alarms and other messages that can be broadcast to either the entire facility at once or to certain zones only. It has been years now that the PA system in Meghalaya had also been put to use especially to communicate messages from the state government in the form of announcements. In Shillong, these type of announcement systems have become so common that they are seen almost in every nook and corner of the town. Our reporter was able to visit one such public announcement system center within Yodo, where police force of the same of Himamalem would regularly make announcements on all kinds of matters pertaining to safety and security, cleanliness, health and other issues. The general feedback from shopkeepers tell us that the existing PA system within the marketplace has benefited them in so many ways. As far as security is concerned, there have been less cases of theft and other forms of exploitation within the vicinity of the market, and this has once again ensured them of safety within this particular area, informed shopkeepers and occupants of Yodo Market. Habadon ako por kumilay hang niru don ako por Boon yi satu saya iru mo barit kum hakane ka lanjungi wat ki janjong aru don ako por kirat lakarat te nadu papen penakane ka maj pada to Boon ke harap sapi kim danut siu pi namar ba kilai I tamo kila long ta ken lai pikir te kinang wan thit ru kila pikir te ngiru ngila pikir kelong katai te don hakaway mensua pada bapat penbana kini kimai ki te ya kata sya ki yat harum hanen ki yat nakane kalan ru Boon ki biuli ki ong ba itu modon ki ba tang ba kham menta tem na kami ipi ndrei mensyawat ki long kami ru ki jrong keti te yau ki sim long ta kan hilon hakapor pinum ikop ndai ki biuli pinpek ndrei don hakapor wat nakane kedukan jong arung alap tingi haban keren pada belai pile akumne ndrei don hakapor be prakasi be pelai no kan te don aku kaliang pada don hakapor don kitu kiba ong ba tu bai ai ru kum tu don hakapor ngisen ai pada don kitu kiba langop mah ki ai jingdi ndrei ki jrong keti ki jrong ai pada don hakapor ngadi isen ai ngadi isen ai wat ki dapan san ru ngaju ai tang balong lada ai pada kinwan siwan pada te don hakapor pada habang apet yaki baki langop te sungai isen ai ini kalau aper bak labak pi ba namar kum kini ki bawan euro kila long fikir kan kum kini ki bawan euro kila fikir sisa-sisahi namar wat ki dan hakapor ki wan hangne lada ki sai pisai eru ngong pe ya bu bah ka pisa namar balai namar wat na po hima melim ru si melim nang te pa im kila pen benama namar balai pihak be husiar bah te mentanda nadu kan Christmas rum da benar pi ba benong mai katamu bare ndak benar ya ada bubuk ni tengok oh nadu kan ibu ikene kimai ki bala anau stem da benar pi ba Pelisibon kau tangkatahi dei piru mah keteng kau ndrei kumbangate naku ikaliang te banoi kayu du tengah benut pi ba namar balai ngai la di ong nadu ngaja installment hadu bangasong ini dukan ru ngai imbek nang ne baik te kapliang jonga ja jonga te kadai nang ne hi te banong kayu du hi banong beduk basuk lei te mah hayu du hi diwan là men ngai song suai men nga la sao po nam e pe rap si Boon e pe rap ha nom ta ke ti long ta ke kinong pla kinong di drop kinong e ni ong kilak kham iduna ke long ni lingi iba nang ne kham dina si Boon ha so ka dei go pen banam ko ka ha si Boon e ba le
kayo ti kam dadon sama nolod balap benas kumni tong kalak kam kenja kan kayo ti kay tanat sibun kayo long kaso tanat kibri bawan ro nangi ongi dang mas kim nge ti lada pen banay barit nang tay pada kalong kaya hak sibun kay long kyo nang tay tanat sien ro kipen bana tingi rungin deng kiyong takarukom kay nangi si ong mangi ang kinopanong lay kisay lada leye le nakam nangi sinong mlilay ray kiyong ta sila da penmanap kum tu long kis kamma kay long ki kam chim kya kay em long tunat kay long bi layo kay nakti jong ki kila alam kila penmanap ki kimi pa gisok ang kam suk sibun ma kinong wan ru la da kija ru kila yo hinang ni Yo, jaga balap benar. oh jaka ba penbana la yo penbana mentan da kiyo makila da kam dan tung tunghung mano ban penbana Kicili wat senoi kimi pakim la banwa nakadon tunghung berarti sun ban penbana Hakaling jong ide ngis ngo kaya rap sibun na bentaga jeng keren ki mak tunghung geng kiyo sngolot ki bas kendong kan sirot ki blate bun ki jaka kan ki yarap ya ki nongwan yo kinong hat ki wan lam khulung lam khna das perta nang ne ka tunghung ki yo sngolot teh jing yarap kelong ba namar ba kaleng ka jong ni ngayo sngo ba ki jingja ki khulung khna la ya po blak keren da ne tunghung kila yarap ba kinwan syak ta jaka ba kila perta kila bu kinwan simnang ta jaka ke mana suwat do beriuk hamsim sitam Ya, bubun beri. jenjar sitam manta kala hamduna seni sangi salanjong ni kan adu bala bu ini long diberi ro kila kham la ban bana dak tonghong kila kham salak kila kham sen nomor la perta nang tete makila yo sngo kila nang ban ri ban suma ke la kham ya fer bu nomor mensua kalong kham jenjar ban lik wat kham sitam ban lik be kham sitam manta dak bas perta dak tonghong kala yarap sibun